Riwruok mar kanise mapacho ka NCCK e kaunti ma Bungoma oyango ni gidwaro ni tend piny kaachiel kod tend counties mondo mi ochop kare singo mane gichiwo oganda jo Kenya ka giloso kod jolendo. Jotelo mag riwruogno olero ni en higa achiel nyaka ne sirkal kaw telo to api kata donje apise mag to kata kamano pok jopiny oyudo nyak moro amora kowuok kuomgi. Jotelogo bende okwedo chenro mar loko moko kuom riwruoge mag sirkal obed mag ji giwegi ka gilero ni chenrono ok onego bed yiero mar moko kuom jotelo manitie sirkal to onego bed ni ikawo paro kowuok kuom jopiny duto. Kwa hivyo tunaomba sana ya kwamba viongozi ambao wamekabidhiwa nyadhifa za kuongoza nchi hii na hata kaunti hii waweze kuwa waangalifu ya kwamba Wakenya mashirika ambayo hapo awali zimekuwa kwa serikali siweze kuuzwa kwa watu raia na kampuni ambazo sio za serikali. Jambo hili tumeona sisi kama kanisa ya kwamba waweze kulifutilia mbali kwa sababu itaharibu zaidi hali ya uchumi nchini. Bungoma County still ranks highly in matters of gender-based violence. Despite the great investments made, the number of teenage pregnancies is on the rise. We urge all stakeholders and partners to join together to address this menace. Hawalalamiki bure. Mount Elgon imekuwa neglected for a long time. Kwa vile wanavyolalamika maji inatoka Mount Elgon lakini hao wenyeji hawapati. Sasa ukilalamika hivyo, hiyo ni lalamishi ambalo ni halali. Tena ningependa niseme kwamba hapa Bungoma tumekuwa na insecurity, kutokuwa na amani katika nchi hii. Lakini ndiposa tunaangalia hawa vijana wenye wamekuwa katika street